به جارشی امی بچن میدیاتی قصه مردینی باشاری قدیم تماشاوان نیجا وقفا دلخوازم پرورده یا ترکیه پرورده یا پاگجی دان خواندکاریم پچوک زراکیم پچوک هم هینه تکنیکین پاگجی بون هم جی کیف کرد. Daha sonra parmak aralarıma geliyorum. Şöyle. پیشی خوندکار وک تئوریک هیجینی هم بون دورجی پراتیک کرن. Sonra tekrardan suya veriyorum. خباتکارین وقفا دلخوازین پرورده یا ترکیه جبو خوندکاران گلک چالاکیان دکه. و نقلی چون دبستانا سراتایی یا گنده خلاقا مدیاده. لور چالاکیا بناوی بکیف هیجینی هم ببن کرن. Çocuklara hijyen eğitimi verdik. Em hatin günde helaxê me perwerdeya hijyenê da xwendekarên biçûk. Min îro bi xwendekaran pir kêf kir. Me ew hînî gelek teknîkên paqijiyê kirin. İnşallah xêra perwerdeyê gihîşt be wan. Mekteba ma, öğrenciye ma kişisel bakım, hijyen, az ve sağlığı etkinliği çekirin. Ji bo öğrenciye ma ji bo feda wa, ji bo ku temiz bibin, ji bo ku daha hijyen bibin hatin. Destê hemûka sahibi, em ji hemûka spas dikin. Ya da kirli bir şeye dokunduğumuzda tek mi oluyor? تکنیکین راست هینی خوندکارین پچوک کرن کو و چاوا خولدجی و نخوشیان بپارێز. هم هیم بون هم جی کیف کرن. Vlogger, sonra götürmeli gülüklarla ametiste خواشن. هیجان معلمان دما گویم چلو تراوتی در کبن ولن چلو دست خوشون اون چلو خوارن خونی دایم چلو هنگی و میوه جکرنه اونشون. Ama da şu kapat kan pe, go paçete deste muhabe, ama pe paçete da bir kapat kan. پشتی چالاکی پرتوکچه که هیجینی شیدان خوندکاران و بوان روینه کرد.